Abafana ba Messi bakomeje gushinja umuhanzi w'umunyamerika Drake kubatera umwaku mu mukino w'igikombe cy'isi wahuzaga Argentina ndetse na Espagne wabaye mu ijoro ryakeye. Ibi byatewe nuko uyu muhanzi Drake yari yabetingiye Argentina avuga ko iza gutsinda Espagne mu minota 90 gusa y'umukino. Ubu ngubu yari yateretseho miliyoni imwe y'amadolari ndetse n'ibihumbi 500, bivuze ko yari yabetinze amafaranga agera kuri miliyoni 2,207 by'amanyarwanda. Ubwo iyo bigenda nkuko yari yabipanze yari gutwara miliyoni 5,100 by'amadolari, mu manyarwanda ni miliyoni 7 ndetse n'ibihumbi 500 n'ibihumbi 2,375. Ibi ntago ariko byagenze kubera ko Espagne byarangiye itsinze Argentina. Abafana benshi ba Argentina bahita batangira gushinja uyu muhanzi Drake kubera ko ipari yari yatrendinze cyane ku mbuga nkoranyambaga, benshi batangira kuvuga ko ari we wabateye umwaku. Uyu muhanzi yataziriwe akazina ka Drake Curse, bivuga ngo umuvumo wa Drake, bivuga ko amakipe menshi yagiye abetingira byarangiye atsinzwe. Muri bet yagiye akora mu mikino irenga 47 yose yatsinzwemo imikino 55, bivuze ko imikino 55 yose byari yavuze bitabaye impamo mu mikino 87 yose yari yagiye abetingamo. Imikino ikomeye yagiye abetingamo, ariko ibyo yavuze bikarangira bitabaye byo, ndetse n'abafana bakagenda bamushinja ko yarabateye umwaka. Harimo nko muri 2022 ubwo Ubufaransa bwahuraga na Argentina kuri finali y'igikombe cy'isi, yari yavuze ko Argentina iza gutsinda Ubufaransa mu minota 90 isanzwe y'umukino, ariko biza kurangira Argentina itabikoze, ndetse bajya no muri extra time nabwo birangira Argentina idatsinze, ahubwo baza gutsinda muri penalty. Iki gihe bwo Drake yahombye miliyoni y'amadolari. Muri 2022 tariki 16 mu kwezi kwa 10 muri El Clasico ndetse na Premier League, naho yari yashese ibihumbi 600 ndetse na ibihumbi 600 na 345 by'amadolari. Nabwo yari yabetingiye Barcelona ko iza gutsinda Real Madrid ndetse na Arsenal ko iza gutsinda Leeds United. Iki gihe Barcelona ntabwo yabashije kubikora kubera ko Real Madrid yatsinze ibitego 3 mu gihe Barcelona yo yatsinze igitego kimwe. Arsenal yo yaje gutsinda Reed igitego kimwe ku busa, ariko kubera ko aya makipe yombi yari yabetingiye yagombaga gukora ibyo yari yemeje, byarangiye n'ubundi adatsinze kubera ko Barcelona yari yabyishe. Muri 2024 muri Copa America muri semi-final nabwo yari yabetinze ko Canada iza gutsinda Argentina, aho yari yashizeho amadolari ibihumbi 300. Aha naho yarahombye kubera ko Argentina yatsinze ibitego bibiri byose ku busa bwa Canada, binatuma Argentina yerekeza kuri finali. Muri uyu mwaka wa 2026 ku itariki 19 z'uku kwezi kwa 7 mu ijoro ryakeye, ubwo Argentina yari yahuye na Espagne, yari yabetinze uyu mugabo avuga ko Argentina izatsinda Espagne mu minota 90 gusa y'umukino. Iki gihe yari yateretseho miliyoni 1,500 by'amadolari, bivuze ko yari yashizeho miliyoni zirenga 2 z'amanyarwanda. Ubwo iyo bigenda gutyo yari kuza gutwara miliyoni 1,100 by'amadolari, arenga miliyoni 7 z'amanyarwanda. Ariko igice cya mbere ndetse n'icya kabiri byarangiye ari ubusa ku busa hagati y'ikipe ya Argentina ndetse na Espagne. Hanyuma bajya mu minota 30 y'inyongera, bigeze ku munota w'106 umukinnyi wa Espagne Ferran Torres yateretsemo igitego cya mbere cya Espagne, ndetse match birangira gutyo nta gitego Argentina ibashije gutsinda, bivuze ko Espagne ariyo yegukanye igikombe cy'isi. Abafana rero ba Messi ndetse n'abafana ba Argentina bahise batangira gushinja umugabo ko yongeye kubatera umwaku, akaba ari watumye rero badatwara igikombe cy'isi. Ubwo bari gushaka ko babyegekaho, kuko iyi kipe ya Argentina nta shoti na rimwe yigeze itera mu izamu, mu gihe Espagne yateye amashoti arenga 16 yose mu izamu, yari irinzwe na Martinez. Uyu Martinez yanaciye agahigo cyane, kuko yaka 60 yari ishize nta mugaridiye cyangwa se umunyezamu ukuramo amashoti arenze 9. Uyu yabashije kubikora kuko yakoze save zigera ku 10 zose. Uyu muraperi Drake afite umutungo ubarirwa muri miliyoni 400 z'amadolari, bivuze ko atunze miliyari 588 na miliyoni 650 n'ibihumbi 800 by'amafaranga y'u Rwanda. Ariko hari ibihuha bivuga ko ashobora kuba nawe atunze biliyoni, bishoboka ko nawe ari umubillionaire cyangwa se atunze miliyari y'idolari. Ariko ku rutonde rwa Forbes magazine isanzwe itangaza uko abahanzi barushanya amafaranga, ntago yigeze agaragaraho, ntago bamushizeho mu batunze miliyari y'idolari. Nitwa Elise Mstaiga, ugira ibihe byiza.